Veliki problem je što sami ti simptomi vrlo često i najčešće dolaze neočekivano i vrlo brzo se razvijaju. Neki misle da se to mora vratiti za dan, dva, ali čak kod ovih osoba koji su podložni, koji imaju više bolesti, ta oporavak može trajati danima. Znači, ono što možemo da preporučimo našim slušalcima, da se čuvaju. Moramo da znamo da temperatura u ljudskom organizmu dolazi stvaranjem iznutra, to je naš metabolizam, izvana. I kada organizam nije u stanju da to se napravi kako treba, znači dolazi do tog disbalansa temperature, poremećaja same temperature, ne samo temperature, nego i elektrolita koji su vrlo bitni za funkciju organizma. Dolazimo do poremećaja, sad kažem, koji stupanj poremećaja može biti, koji stupanj se zavisi od kliničke od stanja razvoja. Šta, znači, možemo da preporučimo našim građanima, je to ono, znači, da izbjegavaju izlazak na ovo sunce, znači, ono što ako treba nešto da se uradi, tu da treba se raditi u ranim jutarnjim satima, da ne kažemo se ustane 4-5, da se radi do 7-8, ono, do 10 lagane hodnje, od 10 pa do 5 sati popodne, znači da se sjedi u raslađenoj prostoriji, ako imamo ventilatore, klimu, da uključimo to, ako ne, napravite neku kompromaju da nam struji vazduh, znači taj period apsolutno nije za izlazak, niti za rad, ni za šetnje. I vrlo bitno je da se na glavi nosi neki šešir, kačket ili nešto u tom smislu. To se pogotovo preporučuje za osobe koje imaju problema zdravstvenih, kardiovaskularni bolesnici, ti plućni bolesnici, svi ostali bolesnici koji imaju problema. Znači, fizička aktivnost je svest na minimum, osim u tom periodu. Što se tiče hrana treba da bude što laganija i znači da se u toku dana jede manji obroci i češći i manji obroci, da se to lakše prevari. I naravno unos tečnosti, kad se kaže unos tečnosti, mnogi shvataju to bukvalno. Znači ne preporučuje se nikakva alkoholna pića, ne preporučuje se puno kofeina, znači najbolje obična voda da se daje i na primjer imamo sportskih napitaka, izotoničnih napitaka koji su također preporučeni, da su bogati nekim nutricijentima koji su neophodni za obično zdravlje. Znači, također, kaže, voda se treba da se pije non stop i kad nismo žedni treba da se pije, jer u ovakvim situacijama, kaže, puno gubimo tečnosti preko tog znojenja i isparavanja koji mi nekad ne primijetimo, pogotovo ako smo gdje u nekoj prostoriji gdje ima promaje.